haria aikaraga ri hakoro he no thaka yes gutire mundu thuire kindu githaka no thaka ri muno horo wigie furnishings ri wikiro itiganite o mundu ageragia haria araho mundu ethwa haria gwikinyira yes kwe mecie tondu amoitu twana gitonya mecie ria etao mukuiku ukaigwa mugeka wa kundu ku waumire bururi wa Persia yes gitikiria kira atendekirwo ku kiarikira ina ri ukigona kyo kiumire kundu gwitagwo Turkey grade 1 yes wacoka kerwo riu methe yo ya mahoga ni ri iyo nayo yaumire kuria gwetwa ate kuria kwimitana kwa mirunga Lebanon you see because people have money na we na beca ri no gwe ugura kindu gura goro to nyene ndirathie kundu kwina metha ya milioni imwe metha na milioni na magana metha yes na metha yo ti ya kuringaringira mutura ukeringaringira nyama hau no ho ni ugukundikwo it's pure wood hardwood yes mita na besa mita na no futhi ari ni kiro atoka rugombo ni ukire our level ugemagia uri urahota na twanari uhoro ucio woria mundu ajagia na heka metha keho na mundu kau gathia ndakagura aringi keho gakoragwo riri ni taka reeds oguo ni taka kuogotha yega cicio ai iguru na tuthiorokagio ni mundu umwe akuete kanene na seti ya twiri na gicicio kando na gicicio kiu gietwo kau gatutigaga kiambi otiona cero weo no kona atire bata wa gwetherera gicicio kingi yes tondu gatai magorire okanyitwo ni kiundu gya gutwika of a confident wigirire ngima o hindi yauma riko okaigwa okira rucini ugakora ni gakinyangite makinya riu gacerekanaga biu yes haria mwatuka ugakinyira haria gathegetheirwo na tieno yo ikoha ane cukuru hau niho kahurukagira kia biu wabo akahurukia kau kanene gakua kanene ukajia kuthia tunini tubula twe mutino muno wariri tuheo twa family twa nyuna tuire tunini ri moka wigwo giciko ka kauna ko gatutiga na kwa atengurwo riu tu mundu ni ekagirira ugathi upgrade tondu ngai nake ni erohagiria mundu ki hinya no hoti ni ukikinya handu no ngeje gucemwo riu no hocio kamenya were indo ni irakugia iundu wa kugia tuindo turamera nyumba live plants atima kuno ugathi kwe joki wa alpha plants yes ukamura joki dread potted plants yes iga cactus live gakuhe mai joki nake nao andu a landscaping ni mare ginya manyu nyamu potted plants so ure uheagwo na instructions tondu he undu ngiatwara kome ni wiragwo mairi ni ngirathi nuthu ugatiriria thiko ici ithatu ti ukoragirie mai tari kwa nyundu maini ti uthiaga tu Riparian hapana kana itomboya ti overhead irrigation njoki akabaga kuria tiri na hau ni ona ni urenyera akuria ndi twendaga kwamba guka side visit
ukamwari hau ni ukuruga kidogo skip when ni pehi akuria how aerated is your the place you live kuna hewa because these plants nishiri kwaga riera ringi huko kuna hewa wewe oxygen intake yayo ni koragwo iguru kidogo ni kwenda handu hena at least open space ya 8 meters wewe kama ni bed sita unaenda kururia no kamera ita survive when you see it ni amenyaga akuaga kamenya ni kahohire Tony today yari atwetekera gatukia jihoro cio wa pot plants ni ringirie to money plant na rio ri atambare gathi nginya bafu na rekaira na wako ni wego very nice muno to ri agiridi yo ukari tabia nginya murango-ini yes. You see, before you get to the live plant, iki ndurahanda nyumba kaiga hau. Yes. Riu we hau ni mwanjia kumenyana na indo. Yes. Utanakinya hau ri aingi twamba kuharuruka kamokoji. Yes. He plants ciho cia nyore. Plastic. Cia nyore. Uti muru tari wagura kau ugakaiga kona-ini hia yes na mundu okari arora ria mbere ri ukona that's a palm tree yes ukona ni ngindu yes ukona inake waikara ngari ukona waya na thutha ukamenya hiyo ni mbu fananisha yes. Na hideo na ginyaga thuku kayo the base no the more you overdo the more clumsy they look tondu kwenu no magura nagia mauma plastic kuri andu overduaga kuri mundu atambitie rurio nyumba na ndiro plastic waikira wake ukora to waikira karura no kaini atithagia tondu plastic icio no akwe handu wikire riu kindu kiramera na ikaruta nginya mahua kindu gia kuhe mai yes no oige kundu ngihanda ndunda takata yes pena nyoksi wake utanakinya hau ri he ndunda ciendagio muno ma gift shop taru ngithi kuya China Square yes ni ukora handu harendio mihanano ya macungwa maembe marigo actually wau marongo kindu kia mbere uguraga ri ni ipu icio cia plastic cia kururia haria metha-ini igira haria kanisi-ini haria TV-ini mundu aceragwo koko kai mundu ehotire atia kaigo makia na ndia ciriro kari aikona na tuhe ndunda icio ri kumbe ni planyu ne matirio maria mako TV ni katoni thiini na kungicira ihisi agicagi kana twana tunini ri ni uthia okona here mwere ikitie igego mwana geciria ni itunda ria kiama yes ora ipo ina tugego no they look very real very yes waja ipo ginya ya green ona mwana oya ari mwana ndekugeja aigwe ne kahundu akaike yo akaga sensation ya juice akageria ringi ginya marigo yes no kwado mashuragia iguru some people know how to overdo he mundu wona acuritie indo gwake cia yellow green ukamenya ungietherera ri kono kuri thakame ya ikamba Nio kinya handu ugathi kwi njoki wa Alpha Plant ukamwitia kindu gitagwo Dancing Lady Palm na Fun Palm yes ikiria-ini ina vase yandu muga vase no itamukagwo vase yes kana wekirwo ngom ndu kina warie na muno hau ri nio kinyete kuya kundu kwina balcony yes
na ti balcony reward side nä kwä balcony wonaga ä kiceni rä no mwaka å mundie thitima å gä thiä na ti ä yo na ti balcony ningä å raiga sky plastic ka maä abana na mwithikiri wahurå kirio wä ra aca ti balcony icio balcony ä warie yes hau nä å kå iga rä u nä balcony tena indo nyingä na wagå ra dancing palm ä yo rä ukanengerwo riu ga strawberry kena njahiri ya strawberry gaka kamwe ugathi ukahanda mundu ni akinyaga hau slowly by slowly no tanakinya hau ri na nigetha umenye ri mundu athama ri iwa upgrade mahua mau ma plastic yo matigaku kou mahata gukihakwo rangi waguko kwana hashigiriro tona oria nä mendete mahua mau thaa 10:50 ngoka